turagarutse nanone twongeye guhura kandi nzi ko duhuye turi bazima. Nimba harimo abarwaye mwihangane, gusa nzi ko Imana yakomeje kuturinda, ikomeje kuturinda. Imana ikomeje kuturinda, turayishima cyane. Nayo dushima Imana kuko ikomeje kurinda ubuzima bwacu, gukomeza gutuma tukiriho. Kuri Bavandimwe TV dukunda abantu bashyashya. Nimba hari umuntu mushyashya wiyongereye kuri Bavandimwe TV, akore subscribe. Numara gukora subscribe ukurikirana ibyigisho byacu. Ahangaha twiga ururimi rw'Ikigande. Abantu mukunda ibiganiro byacu, nanjye ndabakunda cyane. Tugarutse na part 2 yo kubara amafaranga mu rurimi rw'Ikigande. Iyi ni part 2. Part 1 twarayirangije, tugeze kuri part 2, ariko yakabaye ari part 3 kuko part 1 yavuye ku ijana igera kuri 300. Kuri 300, yes. Tuva ku bwashize twavuye kuri 300 tugera kuri 500. Uyu munsi tugiye kuva kuri 500 tugere ku 1000. Reka tugende. Okay. Fata igitabo, fate n'ikaramu, wandike amagambo tugiye kuvuga. Aho turi buyarangirize nawe uraba wamaze kumenya ururimi rw'Ikigande uko babivuga mu kubara amafaranga. Turi kwiga kubara amafaranga. 5 mu 5. Ubushize twize 5, ariko 5 mu 5 ngo nukongeraho 5 mu 5. 5 mu 5 ni 550. Rukaga ni 600. Rukaga mu 5 ni 650. Rusamvu ni 700. Rusamvu mu 5 ni 750. Runana ni 800. Impamvu nagiye mfata 550, 650 nuko mu byigisho bya mbere, ngira ngo abantu mwakurikiye ibyigisho bya mbere, twize guhera kuri 1 tugeza hehe ku 100. Tuzi 20, 30, 40, 50. Ibyo tukoze iki turabizi. 5 mu 1, 5 mu 2, 5 mu 3. Ibyo byose twakoze iki? Twarabyize. Niyo mpamvu ntagiye nkurikiranya ngo rusamvu mu 10, rusamvu mu 2, rusamvu mu 3, rusamvu mu 4, rusamvu mu 4. Nagiye mfatira hagati na hagati kuko ibindi twari twakoze iki? Twabyize mu kubara iriya mibare mitoya. Ahangaha mu mibare miremire rero n'ubundi uko twagiye tubivuga niko ushobora kubyongera hehe ahangaha uko twagiye tubivuga. Weho nimba ari ubwa mbere tubonye, ukurikirane video zabanje, ubanze uzirebe nazo video zabanje zo kwiga kubara. Twagiye twiga ibyo bintu 70, 60, 80. Ibyo byose twakoze iki? Twarabyize. 101, 102, 103 wagenda ubyongera nk'uko twakoze iki? Twabyize. Okay, dukomeze. Runana mu 5 ni 850. Rwenda ni 900. Rwenda mu 5 ni 950. Rukumi ni 1000. Rukumi ni 1000. Ngira ngo naho ngaho tugiye kuba tugarukirije. Tugiye gucumbikira aho ngaho, ntabwo turangije. Turacyari kwiga kubara kuko ni ibintu byinshi tukiga mu kubara. Ndakwinginze rero, nimba ubonye iyi channel yacu
reka kureba ino video gusa, ahubwo niyo ubutaha uzayirebe, nizakurikira uzayirebe, ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu hanga kuri Bavandimwe TV, kandi ukore subscribe. Kandi ikintu wumva kitagushimishije ukitubwire, n'icyagushimishije ukitubwire, n'icyo ushaka ko twakubwira ukitubwire, natwe tukimenye, maze natwe tube twagusobanurira ibyo wifuza. Nubona ahangaha gutanga comment tutari kugusubiza, reba inomero yacu ahangaha, maze utwoherereze kuri WhatsApp, tujye tukubwira ibintu vuba. Burya kuri WhatsApp iyo tubajije tuhita tugusubirizaho, watubaza n'ikindi tukagusubirizaho, buriya kuri WhatsApp buriya abantu benshi bigiraho vuba, kuko tubaza ikibazo tugusubiza, watubaza ikindi tugusubiza, watubaza ikindi dukora iki tugusubiza. Kuri WhatsApp ibintu bikora iki, birabanguka. Weho ku hano ubwo wanavunika cyane cyangwa ngo tugore umuntu wo kuri WhatsApp, watubwira ukatuvugisha, ukatubwira aho uri, ukatubwira ufasheho, maze natwe tukakubwira ibintu ushaka ko umenya kuri WhatsApp. Mwari kumwe na Deo MC anga kuri Bavandimwe TV, Imana ibarinde.